الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Mati manusiain etinin bagi asab etinin nagantaan naman Allah subhanahu wa ta'ala. Pag mati, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Pag na mati, umus pinakyalom na balik wa Tuhan. Kitinin pinapati. Ang pankyalom te, pinapati kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kita mati, pinagdamulak na yan. Kinubol mga siya. Pag umus, pinakyalom na balik. Pinakyalom bigti balik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag umus, pagpekyalom balik, pinatek ka na kita wa Allah subhanahu wa ta'ala kyalom miyan po sa amban kemete kyalom putus dunia ini. Pinakyalom kita balik, dumen alam dunia pinakyaloman kita ini. Siyallaw kiamat ni. Siyallaw kiamat na sila. Pag siyallaw kiamat, pinatek ka na kita lai, miyan setiap-tiap dembu amban baran manusia bakas pinapatay wa Tuhan niyan. Wajahat kullu nafsin. Setiap-tiap dembu amban baran manusia pinatek ka na Allah subhanahu wa ta'ala tapos na siya law kiamat ito. Pinakyalom na balik wa Allah subhanahu wa ta'ala yan ang manusia bakas pinapatay miyan. Ubo setiap-tiap amban dembu baran miyan wajahat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Dumanhat itu si dunia pag-driverin. Sebab siya law kiamat na sana na driver ma sa'iq. Ini sa'iq ini. Saya kita sampai siya law kiamat pas na sab sa'iq. Bagdo si kita sa'iq ina na bang may ano, bang si kita siyakan. Bang driver niya si English sabihin na bokse. Bas. Driver si English yan. Ini bang siyakan. Pipito ba siyakan din? Mo kita. Mo kita atau ano tutan kita sa ito pag ano bang si English ini bang driver ini. So pag kita lo mag-ano na kita. So naman imbis na yakan ng driver ini dumay. English. So kita ano. So bang piti siya kan piti mo kita o nutan kita sa amin. Pag kita na buto. Kung ito niyan tinabutan driver na may amutin nut kita. May amulay kay tipo si tao manggero kita panutan din. Pagkasab kita mamansin hati driver. Taabot siya law kiamat niya doon siya driver. Wajahat kullu nafsin ma'a sa'iqun wa shahid. Kasi kenapa sa'iq mo? Na siya driver. Siya law kiamat niya doon siya driver. Sino driver siya law kiamat? Sino yung mga driver niya na manusia? Tiap siya law kiamat bekas pinipete kita ko ito ini. Kita pinipete ko ito ini na wajahat kullu nafsin ma'a sa'iqun. Niya na mo mo dembuha due mo yahin. Kaysa driver driver ene manusia ipatek kamian sa'iq kaya due konduktor Betul besar konduktor ba driver do konduktor shahid. Shahid. Pinte driver do konduktor pinte siya do resibo ni siya rutin. Pinte telo. Kita manusia ini pinatekkan balik ke Allah subhanahu wa ta'ala itu pinatekkan balik sa kiamat. Wajahat kullu nafsin ma'aha. Nafsin ini kita ni manusia ini. Ni apa ini pen Allah subhanahu wa ta'ala. Na depend driver ni. Itu na depend mo Lesya lo kiamat. Wa shahid dok niya nagsiya ni Ito niya driver na dok niya konduktor ni. Konduktor ni kita driver ni us konduktor passenger siya no siya. Atau dia kusuki siya. Tabot siya lo kiamat manusiain niya mo dua malaikat pisya kat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa damuain mo driver ni tinin ko pengen tahu. Si kedua yene wa shahid dok nagsiya ni ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah subhanahu wa ta'ala. Niya mo tawat kami sa law kiamat binoon na kita piwa malaikatin si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Umus duk niya pisab nagsiyan kita. Ini pagke manusia inwe malaikat ini.
Way manusia li pinatuto Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka kita manusia ini asal pangangakal. Nggak dapat pos pangangakal kita. Nangka niya pinapi, meneksi lay. Dumen ka bang me, kakamian bagas kapag ator na kayo, kasi atornehin. Miyan atornehin na, no? Naksi sa amin, yan na pinibisara menuhin, may magjaenuhin, magsinsyaw ilo, judge ng atornehin sa amin yan. Pagka bang pinibisara, hinukum lay, magkahanano, magkanawa. Gaya mo ya, tarag bang sinamenun sa amin yan. Namus, pepuwa ne, pepuwa judge, pepuwa ator na pepuwa judge sa amin, pinirihing maginuhin. Nasir, nagtawad sa lokamat sino kita. Hanggang niya pinatut na malaikatin mo kita pi, duk niya nagsiyan kita, bang kita may pinibisara ng dusta pe. Tawa ko pang dusta kung ito sinunyahin. Pag tabiat manusia ng dusta. Ngando ikan niya, asaya be. Asagay, bang napinte miyan kasigpitan na basta lumuwa sadya man kaso ng dusta ni. Nanasinin, tawad sa lokamat ini. Pinabuo kita po sa kamate, pinakelum, ubos, pekelum, binawa na kita balik, binawa na kita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Niya mo kita, malaikat ng buha, duk niya, doon sa malaikat ng buha, nagsiyan kita, pinotuhan ko asal, tiya na pinaipon nun. Bang bagyan ng hapin, hinang ng tinilahunan, kaya lum sampay, pinipetay, nuya si oras miyan, hinang nin magsambahayan, hinang nin magpuwasi, hinang nin magzakat, maghadji, magkemon na, kemon, kinabantuhanin. Namiyan. Gana pinibisara. Ubus ining bisaranin. Pinagawa ng malaikat. Ubus tembangis sa tiya na pinapunod. Kaya may tag na balik kaya may tag na pinapanjan. Sa amin tinabunan magdupang. Sa amin tinabunan may hatinan. Kaya mo na maasya tujutuan sa amin. Inin na tiya na recordan sa amin. Iyan, menutan kitahin. Duk minagsan kitahin tabot siya law kiamat. Duman na hatinan pagkasite manusia. Sumagawa hatinan makhluk من Allah subhanahu wa ta'ala malaikat pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala samian miantu si kitibi Allah sangem si Allah si dunya meman kitibi ubus pagtawat kitibi matay pinapole balik wa Allah subhanahu wa ta'ala ubus pinakellum ubus pagwa dua malaikat ini mo kitibi duk isan kitibi tawat si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala ubus paglay na sa Allah subhanahu wa ta'ala ihap besuang magkasuwa kita bisa ini kaya balik. Magkasuwa. Bakas kita mati dalam kubur. Lu na kaya ng tahun, wallah walang kikatawa ng musumian, gana asawa-asawa. Gana. Mati ini, mati ko sa mga asawa-asawa, mati si Fox, mati si Vas, wife sasa, gana asawa-asawa. Pag umos sa inin, pag nasa ulo kiamat, binawa na kita, malaikat niya, direban at pinapinopin, pag-ano hati, pag-bute, kasati na, tiya natin si Omar, tiya na si Malik, tiya na si Sirum, tiya na si Jay, tiya na kami, kaya magkasuwa na pa rin. Mati, doon siya, mati, uus na mati, tiya yun, magkasuwa na kita, balik sa amin. Antag, magkasuwa na si Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na si alam doon, si alaw kiamat sa amin. Nauus, paglay, si alaw kiamat, niya, etinet pinan. Niya miyan pinagdalam kahapan, niya pinagdalam kalatan sa amin. Nomos, paglay, teseb ne, wa'yene, isang pinagdalam kalatan niyan, teseb ne, wa'yene magdupang metusin unyahin, pinde ko si Omar Opam, atau ko si Malik, atau ko si Fox, atau ko sasabihin, pinagakuan pinetepito magkahinangyan bangga ako isisan si Omar Smile sa amin. Yung discuss na lahat, kasi pinipili magdalamebon. Yung discuss na. Pag magkasuwa na siya, magharap sa balik yung ulit. Kung kita yung magkasuwa na, Tuhan ko, Tuhan na ko yun. May sindoon Tuhan yan, jupili siya, pag yan ka, hinang din, pangandagan Tuhan. Kao, hinang nung niya ikaw, pagkala sa amin. Napinda raw. Gagawin pinne kay paghinang manggapo, yan siya pinunguntan ko na tawangga ko siya, abangga siya, planeri na tawangga pinne sa amin, siya pinduan ko na tawangga ko sa amin. Us ire, etirin lahi, bang tusi kita magsasa sa Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasa, magtaksil tinaksil mental besar.
So sino mga magtagsil lai si Ilawiyan, Al-Akhillau, yawmaidin. Sino mga magtagsilin, sino mga abahasan si Hadrat Iyan? Bangpuas ang pamen magsasa. Mag-discuss sa amin. Sino sa amin yun, buwa sa manusia, grupang manusia. Ilal muttaqun, ene manusia, sali-sali, tinala, ito situan sila. Ini mga mag-discuss. Paharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sali ka mag-discuss. Sumagawa bang manusia, niya tinala, urok niya ka, mag-discuss. Diniscuss doon, amat halawin sa amin, miyan, bangwese ka, ubus tan siya sa tinalo sa amin, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, pag nasa pegawaan na bisiratuhan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, bigla niya sa Allah kiamat, miyan, qala qarinuhu, pero Allah subhanahu wa ta'ala, qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalim ba'id. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, penne dembo amihan, o Tuhan ko, pun ko penne yan ga kay paghinanghap, atau pun ko penne yan sa ini magkirupangan, sahaban na penne pagi tuhut ko iya, atau iya penne tinututong pinag sabi yan. Ga ko penne magkipaghinanghap, pun ko penne magkipagkirupangan sabi yan, pagi ini pagi sabab, iya penne tinuhut ko. Ubus, Allah subhanahu wa ta'ala, bisiratuhanin, misara ene tinuhumamian. Ene bagay nimian. Misara tinuhumamian pinne qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. O pinne Tuhan. Yuko pinne report ni sikao. Bahasa. Pun niya sa amin magkirupangan. Pun niya te sulat we ano magdilemnar ka sa ako. Ga pinne ebi ko pinne. Gapin na biyabi ko gapin na lepas ko pin na sumiguwa pin na mga lepas dinin, gay nga to sa nakahan ko. Pin magbagay-bagay miyan. Nagkanasinin, si kitibeti na nagbagay, magtutup, bang niya dapat asal penetivitet ko ito. Penetivitet ko ito, bang ye bagay, bang ye suwe, mo kitibi hatin na dine, magdilang pakalatan. Ina na plano, ina sa pakarajaan, pakalatan, asal pel kitibi. Pel ka, pagkasabi na manggit sa ganyan, discuss kitibi, bang tusik, kitibi, discuss, bang simsi, mismo sa hadrat Allah, SWT, discuss na kitibi. Ngayon discuss, Tuhan ko, bangga ko pinasabi ka, bakay ko pinagkasan ko ka. So, ame pel kitibi. Pel kitibi. Bisan pa mga nasi, kaya sa betad na si kitibi, bulawan, natatangan tibi. Miyan, sinin, natatangan tibi, kanawan, bulawan ubus pelakin data mian bibang samin hawa lasan kita imbi sumegua planulay rumensi pagkahapan rumensi atin si pengandakan tuan ame peli gitu pagkasabi ne yatin megalepas kitibi atau ngediscuss kitibi atau ngedeport kitibi manusia tahu celuk ya sumegua illal muttaqun melingkan peneteri si manusia ini ko ikam tu ini megundan paneng kitibi meglundan paneng kita bisi etin ang pangandakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magtutut kita ipiyo mo magsambahayan. Magtutut kita ipiyo, etin mo magpangadji. Magtutut kita ipiyo sa pagkadjian, magpuwasa sa amin, magzikir pa sa Quran. Iyan. So magwa puwas ang banmiyan, ame-ame si kita bi, ame-ame asal si dunya tad ko ito akhirin zaman. Ka etinan asal ini. Ka na pamibig-ibig pagwa sa amin. So magwa, duba na pamibig-ibig. Sumagawa, pengalubo si kita bisa niya. Pengalubo. Pitna. Pag-isahin sa mga sa ekated pitna pagawa, sumagawa, ini. Miyan, pero Allah subhanahu wa ta'ala, gaane niya, pinakatalaw, tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, amban, dembuwa sa ipon. Siya pinamantuhanin ko ito, pinaman Allah subhanahu wa ta'ala, mangsine manu siya ametelewin. Sino manusia amatelo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus, mesinalaw si Allah subhanahu wa ta'ala may ipunin pin Tuhanin ini amban may kaulamaan sa. Amban may kaulamaan. Yayan pinaman Tuhan amban may kaulamaan. Pagkilay ba sa siya paniya in ketelewin si may kaulamaan. Ubus,
pihati ko bang sine me ulamain. Sine me ulamain. Min ibadihi ulama. Magkasi try. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Sa metin ilaw tujutuhanin. Sa metin ilaw tujutuhanin gani asaddi. Innama arat hasil bin me luga me anuin me balakain. Tinartantu Allah subhanahu wa ta'ala. Asal sebenal benna tet real metin ilaw situani sa pin neme ipun neme ambal me ke ulama. Ubus sine me ke ulama nan sin pihati ko. Dumen kita ulama ke. Pia tetung na ulama ini. Tu Saudi Arabia 50 million siya ato na pente me 30 million manusia metusi. Garu bisa me garu betul sa ibu ulama ini sa amin. Pente na siya. Antag million sin duwe. Lusi kita si Pilipinas. Asal itu nga ulama sa amin. Bang bilis sana pa sa ulama, pa sa ulama darasatli. Sumegua. Innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Ulama inte bisara wa tuanti si dua tebo si manusia si dua perkara. Bang tepisi na dua sifat dua ini bisa enggak ada darasat, bisa enggak makaji ulama insyaallah. Dumen ulama si manusia. Dumen ulama si manusia sumegua ulama insyaallah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kaisa sifat payamantri. Bang penia siya dia sifat ini manusia bisa gaya ulama si manusia bigyan na grade ni. Ga makatambus university kung di box masir to ka. May kabusis lugar. Bang pipili-pikit tabi ulama si masin si box bigyan siya may kabusis school man sikit sikit so naman siya ini. So siya bang si manusia bigyan may kaubos si grade pa sa si iniskulan dili. Sumegua bang penia say bang si Allah bang si manusia so bang si Allah Taala na luangan mo siya bang siya sumegua bang si Allah Taala pamantili ko bang sino matelaw pagkainin na pinasikitahin al-akhillahu yawma idin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun bin Allah subhanahu wa ta'ala magbagay-bagayin taabot sa Allah kiamat at magbagay mo ito sinunyahin taabot sa Allah kiamat taabot sa Allah kiamat magpuntar nga ito magsasa nga ito mag-report ni may lingkat sa manusia may tinalaw ito jutuhanin emang nga mag-report terus ito pinatan bi manusia bang sino may tinalaw ito jutuhanin ito sa Allah kiamat at ito sa Allah dunya pag-iyan itinin miyan na dinak mapinagay sa kitahin ubos manusia betela matu si dunya si ipuntuhan itu si dunya penne inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama amba baik ulamaan sa pelu si manusia pelu si siya in katalaw tujutuhanan si manusia baik ulamaan sino baik ulamaan si pokok si basit si ruangan may usus iskulin dumay naman siya kita mo si isul kita ulama so pihatri Allah subhanahu wa ta'ala imbis ratwani inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama manusia bang si manusia pagka si manusia ulamain bang ubus mag-ubus si grade pasal niya wallahu a'lam so bang si Allah subhanahu wa ta'ala gana grade gaya ka usaway mag-ubus anu miyan bisang teka mag-ubus si grade anu maganda ko tapos ginaguna kay ulama ulit ato pang school ato pang isang niya bang si Allah ta'ala gana grade gana grade dimen ko si manusia sumegua grade insya Allah subhanahu wa ta'ala ini katalib kaysa pero Allah subhanahu wa ta'ala inna ma piyahon bi man bang pihawi ulamain mang sinedok pag-ayo na pinasakamin pag-ilay kitalaw ito siya da kung bipinaga pag-anong bimi ulama lay kaysa ulamain bang manu kainan ulama si Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi kisa yene mang manusia megmeryawa tuju Allah subhanahu wa ta'ala min ibad ipun ipun ini megmeryawa ipun tuju Allah subhanahu wa ta'ala manusia banggay tinalaw tuju Tuhan gen megmeryawa min ibadihi ulama bang manusia gay tinalaw tuju Tuhan asal gen megmeryawa tuju Tuhan so manusia tinalo tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini
ini pangandakan Tuhan, ini pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tinuh tianu ini atau tinuh dewa ini pangandakan. Nih kisah manusia bang Yemek Meriawa mian tujuh Allah subhanahu wa ta'ala edo de yene keenan etin ke ulama teman ke ulama misalnya min ibadi umus al ulama nene betuhut nih yene bisrale yene pemerintah samian Allah subhanahu wa ta'ala tuhut nih pengandakan bang manusia yang bisa enggak great na si manusia bang manusia yang meriawa tujuh Tuhan tuhut na pangandakan Tuhan manusia ulama tujuh Allah subhanahu wa ta'ala yene dinagpiniha sikitain bi dinagpiniha sikitain bi pagyain mga-report kita yung tabot sa Allah subhanahu wa ta'ala sumigo bang puas ang maniyan manusia gay magmeriawa gay magmatalaw tujuh Tuhan ami dapi hati ni natuhut tibi pag-asap mo kitibi yan atau ang report kitibi atau ini nusunan kitibi nasaan kitibi tabot sa Allah subhanahu wa ta'ala qala karinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id pinne bagay na yan ito bagay na yan magsusun-sinusun din o pinne Tuhan ko bagay ko yung pinne ka ako nga suwa kalaatan bang sa sabab ni pinne ga ako nga suwa kalaatan ga ako nga suwa kibinsanaan ga ako saya magkasain yung bang naman sa saban ni pinne so hindi ako magkasain giman jari wa aku haja binawanu tinak dilam narkacan namin si banggit mo ko sa isa man sa amin nubus pitek ene kuene tibisarate mian pinetek ni seksiin pinetek ni driverin pinetek ni seksiin sa amin mian banginggal benalin bang siya dongan men ga ne pinibisara sa pagsasa sa Allah subhanahu wa ta'ala pinagawa seksiin yan ay dua malaikat tumay maman kita bi kuitulay sampai kuitulay ti atu ti naksian kita bi maman kita bi tawad sa law kiamat pigwa ini nutan kita bi pigwa naksian kita bi tawad sa hadrat Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa hadrat Allah subhanahu wa ta'ala no semian mian pemuan ku subjektin bi pasal kamate mian dumen hadja etinen tuua awe pasal kamate asal amay dumen makit set bang niya de etinen mate tikidete kemiteten bang lo kite bisi kemitayan si kubulan sumiguwa asal hanten ete bisarate bi magbalik-balik pagi pangada ko ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam lukas si usab sa tirangten bi asal kay palabi rembulan tusi etinen majiste binin ge okay sila pasawat sila gay palabe ng bulan mian asal masih pagpeseptiri in bisarito pagkasab ini netinen kay kanang bankiti ano kasa ini ni pusanten bi gania elegante bisedi gada ini pusante bisedi amban itin ene kemete tibi mole tuju hadrat Allah subhanahu wa ta'ala okay suka pamulyaw nangkan asal sainin mian alhamdulillah mian demen bisrale pinte pimetutu suka salaga dapat asal sayin kahalanten ini pemusaka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gakiti pusakan na Dukarta gakiti pusakan Dukarta te bisaran sikit bisamian mian dukek me te bisara sa amin amban me dengan perangan sa amin kulawanten bi na nabihin mian mangperiki bisara pinimiskin gania miskin mani bagi sabge do na ge wa ke miskinin ge wa do de kadahin sumegua ini do nen ambani ne ke miskinin samian pagi adakala bangin do ne miskina rehan le samian na adakala tinen umat nen na isap tinut umat nen na ya ini asal kue tinen magkaryahin magine samian magkeluhayan sumega so bisan dupain na tinen manusia ko itu asal teki dulu sa rahmat atau nikmat Allah subhanahu wa ta'ala te pengurung Waalaikumsalam tujuki ti bisamian na tikine ti magtanda amban ka parangan-parangan na samian metutu na te ti bene telasate bene nikmat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sikitahin bi ga pe sa dunya aga pe sa kiamat
tu pa siya lo dunya, tiyan na magtanda na si Kam, si kitibin ng buhay, tiyan parang-parangan sa mga alhamdulillah, nagkahapan. Ini imat naman Allah subhanahu wa ta'ala, sa pinibang tuwid, tibiri pangandagan Tuhan. Namusin, miyan, qala qarinuhu rabbana, walakin kana fi dalalin ba'id. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, magsikin na magsasaduangan miyan, asal amay-amay datid pihatibi, datid bagay ti banggero may kibokiti magdam kahapan ti bisamian pagkasam magsasa mag-report tinan di-report kiti mo atau awe miyan suita pihatibi asal bang tin alhamdulillah ko kita bito samian ko kita bito tin dembuha agamahin dembuha yan nagkakahinangin samian ito magluluyo kiti tin kamaban ila dunya sampai sa utsil kiamat mo ti samian. Ubus, pagkinasa na rin buwan yan, kala karinuhu rabbana ma ta'aytuhu lakin kana fi dalalin ba'id. Nasa ni, pinatek ka na driverin, pinatek ka na seksin sa amin. Ubus, kita ka na, kung ibig sa amin, mag-discuss pa. Ubus, pagdek ka sa amin, miyan naksi ni, ubus, sadi ang pinaksida sa amin, pero Allah subhanahu wa ta'ala, Mikeleman na si Bisra Tuhanin. Mikeleman na si Bisra Tuhanin. Tuhan ti Rabbul Alamin. Dumen na kita sa dunya. Magharap na kita rukiye. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, si waktu na magsasa kita binambuhan, mandawa Bisra Rambuhan. Si harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu na mag-discuss. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, qala la taqtasimu ladayya. Wa qad qaddamtu ilaykum bilwa'id. Huwag ka upin-iipon ko. Dahil pinaka magsasa ito sa harapan ko niya. Basta magkarupangan tayo manusiya. Pagsasain karupangan yung tebo sa pasilok yaman. Hanggang bang suway, hanggang bang kuwarte bisrali ito na sa dated pihatebi. Dated pihatebi bang bagay iti katawes iti bidasa iti anti bang manusiya asal. Sa binti bisara, nipukiti bisa akamati bisa niya. Pagkaya magkasagay kita bigay sa saan na bang si tu sampay siya loke mat hadarat Allah subhanahu wa ta'ala sa saan na kita pero Allah subhanahu wa ta'ala qala la takhtasimu ladayya dana pinaka magsasa tu sila daga magsasa tu siya ko pinne wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id bagas di pinaka makhan bangka o pinne pagega hinang no igakaw tinalaw tu jutuhan asa ka dapat kawan dalam dalam kebisaran kau. Akan ketika mandang enggak putih kita be, sumayu belum bisarakun amban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk akan tika. La qala la takhtasimu ladai. Dakam magsasa tu sa harapanku. Si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Gekem mekeleman. Magsagay kay mekeleman-leman bang syarat manusia. Asa si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo to si kita besini, na ko ito magsasa. Luna pinaggapo sa harap, hindi ka pinungging, ko si Malik ko, si Suru, magsasa, yung kay kana, kailaman-laman yan. Si Mano siya, namangkin sa abang si harapan Tuhan, tiba na alam yung pagkasaatan, bigyan ng kailaman-laman. Kailaman-laman. Tebo karupanganin. Tebo karupangan, tenbita abot, tetinin, inabang Mano siya, gate, tetinin, tinalaw, tutuan to siya lokyaman. Ato siya lodun nga, yan siya, tibi mag-inwin, lundang pengin maglundang piningin sa amin sa lupa. Tabo. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. Ubus dami pinaka magsasabi. Dami ka mag-discuss, puwas na gaan tiyan ni malaika din nagsisikaan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kemon irite bisrabi lu sa dunya. Si Sengembi, si Leubi, si Patulibi, si Samen, pelengan nga bisamen. Ini tebis sarabi sa pegu amman della amman behebi sa amin gapen na lepas siya ko gapen di kepin na lepas amban ako Allah subhanahu wa ta'ala sa tiapin duwe me niksyan amin nabuhan te kamu sa labing sa suwete sa amin elaw sangin amban bilang kanawang bisa amin mulai ka tiya na tunga kanak dani ka magdiskas na gunabi magsasa si kewin si kaon inintay bisaranon si kewin inintay bisaranon inintay nang sa amin tiyan si mewa gana gunay magsasa ko to gana ko na pagsasaan ka puwas na pagsasaanin puwas na paghinangin puwas na pagdiskasin si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala mekeleman taman mekeleman duwe sa
pagpuas ang magsasa, mingi pagdilim narka, mingi pagdilim surga manusia. Okay, gana niya tenuan tibi, gana niya peserbihan, sa iya taman tenutan bi seorasian yan tinen nasa ni siya, ini hawa pedietan bi nasa ni manusia yang pegesab pinakitin sa iya, yan kebinsanaan nin, yan miyan awe, miyan kalatan nin tao ni siya Allah subhanahu wa ta'ala. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Gepin kintian ni bekas tibisarap sa amin. Gede ko magbalik pintuanin bangnia etinen meginang laat azab ko ubus bang kuito pinne ay meginang laat tebo pintu gepin ka masap ibisaran. Gepin kintian bisarap ko le. Tu selodunya bangnia manusia magmasiat tumbastan etinen kalatan. Ini sa Tuhan ini. Bangnia manusia magsambayang tumbastan kahapan. Ini kad ablahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Umani sa amin. Ini manusia ini magparauntungan ni. Magkasanyangan ni ini manusia ini magsambayang kadalo ti Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya. Bang manusia ini sa Tuhan itu kita bangkit minut pangandakan Tuhan. Ini tumbas na kahapan. Bangkit minut ini be mian paano pasada si pangandakan Tuhan duk si pangandakan di Muhammad sallallahu alaihi wasallam maasiat tumbas ni kalatan. Now, tawad sa law kiamat hanggang ingin discuss manusia lay pagke dalam kalatan na korban basa imna ke Allah subhanahu wa ta'ala. Korban basa ginantian ni kalatan le duk kahapan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidallami lil abid. Gene pagke ginantian. Bagas tadi seraku sewaktu pagkalu si dunya ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinabawa ko bisrakon sa amin gene pindikintian sa amin wa ma ana bidallami lil abid gepin nakametin ini mian anyago gepin nakampehinang ko si mga tihinangbin gay kam tungbasan ko tungbas mga tihinangbin so tungbasan te kam yan na sambayang bindok sambayang etinen para sambayang tungbasan ko masyad bindok ene kebisan masyad sa amin ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bidallami lil abid gepin neket etinen ene gene tibelikan bisarakun ire sa amin kasta bisarako sa amin tasaraw ko stilla ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam stilla nabi bin sa amin ene gepin naman sa kentian subi ene tasarain sa amin bangkalatan ni kam salama bangkahapan ni kam salama dumenne ko malusud ngahin kam bangkalatan makapagbuit miha-miha bisi lahat ng buwa sa amin ay tinen duk pakindal-kindal atau kapa miha sayan gay sumiwa bangles Allah kiamat dosa ng buwa kalatan salama-lama waliyadu billah ng buwa isa ay tinen kasanyangan salama-lama in manusia yang tawad sa Allah kiamat gana dia selai ay tinen ini gana na pineset di gana na pasedido para kalamihan sa ubos yawmo naqulu li jahannam limta'at kul pagpas mamian puas ne ubos ni sarain sinara ubos ni sarain sa amian pintuhanin etin bang kame tinelewin na magkasuwa ne alhamdulillah kita mitilaw sa isali pinhatan di sa amian magbagay-bagay kita ni karna ene katalaw to Allah subhanahu wa ta'ala inshallah kemon kita nagkasuwa pwede nalini ti ato alhamdulillah injinerian sumabo man kita biduksaya banjida ini pitu sikit bi dumen haji pinta megkeswa metu sidarin atau si Pilipinas kemon manusia magbagay-bagay taabot si Allah kiamat tu si dunya karena katalo tu Tuhan pinagkeswa balik wallahu subhanahu wa ta'ala kuano sab kita bitu magtingko-tingko atau magkeswa dalam keselasa Allah subhanahu wa ta'ala dalam keselasa kita bitu sarta dalam keselasa Allah subhanahu wa ta'ala kita samia dumen haji pinta manusia hari siriat naja Mesidasi si Pilipinas gai kemon ni manusia magbagay-bagay kemon ni manusia dan buwa kikahinang sa amin karena katalaw ito Tuhan masih pinagkasuwa bisa natin ang lume hitusan taon dalam kubur natin ang mati atau milyon taon sa amin masih pang pinagkalong ni balik pinagkasuwa kita balik wallahu subhanahu wa ta'ala kwe bustante bito sa amin dalam pagkasilasa sarta level-level dalam kasilasa di kita Allah subhanahu wa ta'ala dalam keselas kini Allah subhanahu wa ta'ala demikian doon sabi ng manusia magbagay-bagay siya magtutuot siya dalam pagmaasiyat magtutuot siya dalam hatinan kebinsanaan magtutuot siya dalam kelupangan sa amin dalam hatinan mangalanggal sara Allah subhanahu wa ta'ala
duk si Muhammad sallallahu alaihi wasallam geru sab ilepas si Allah subhanahu wa taala geru sab pinaglepas pinagkesu ano sab si antag dalam neraka jahannam sa amin Allah subhanahu wa taala sa lukyam waliyadu billah gana ilepas gagit na ilepas gabisan kiniantang diputuk-putuk sa inyo manusia untuk kemetay na sa amin so niya oras ti pagtabo kini pinikelong balik pinikelong kiti balik patagna ti binatin wallahu subhanahu wa taala kiti kompleto mus pinagkesu balik bang jahilin hetin ang kafir pinagkesu no kafir bang mu'minin duk magtalewi pinagkesu ano ba sa amin wallahu subhanahu wa taala sa lukyam gani hetin ang kiti bilepas kiti bidda kiti bitinaleo ubos pag-isay ubos na hukumanin na misal ay narakain يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد puas de bisa sedu ini etinin ni ana sugu sinarka ni ana sugu si surga na pen surga siya ko ne pitu ne kyo etin wasiqa alladhina taqaw rabbim wasiqa alladhina taqaw rabbim ila jannati zumara hatta idha ja'uha subus wasiqa alladhina qabalu laza sai etinin dalam surga ne dalam narka ne memetelewin pagkasi metelewin kaya muntu si dunya pinagkasuwa dalam surga dukatelewin manusia ini tidak memetelewin pinagkasuwa dalam narka inabungan ne pinasak ng Allah subhanahu wa dalam narka dalam ebot wala billah sa isali si kaya mo nantagantak lahat sa amyan tu si dunya tawad siya law kiamat dembo aro petekhan dan magdalam ebot tuk dembo aro petekhan dan magdalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tapos ang banmihan mian back at this subject to in gainin mutayba sa subject ini sebenarnya ang gawa subject sebenarnya siwe pemuan ko hajim saramian ini pasal kamate begini ada buah mate ko tibisala ko si kami ganet hutbi mian ni ada buah journalist ben kami amu brother ko mian is rumah kami dan buah hatin rumah en kami na sebenarnya di Ilya London doktor yan ubus gana may sige-sige ne pito sa mga sa amin na pagtek kanila ubus na hindi mate ra igana sige-sige na subject mate ubus na mian tinan inkemetain da pinte mangkin kiti mate ubus lahat tibiadja atau ano mate kiti usul kiti bisaki atau usul kiti bahi atau usul tinimbak atau usul guys so antakan bisan kita sasangmangan sasangina sa amin magtek kita sa dapat nabila sa masik kiti pinapati wallahu subhanahu wa taala sumegwa before kita metin dan kita petek kaya kimetain na ko ewan ko tagda brand TV asal sweated ekta TV pengeset TV makin hada aja pinti kita TV makin teset mate kita bang lu kita lu cibi kubulan lu cibi ina pinesi kubul si anu atau pinesi gay sumegua gay pena inubul kita TV gay pena samian mate kita TV asal da kita pun bang kita TV asal mate kita hanti bang suman kita TV berapati Allah subhanahu wa taala na bang teset TV kimetain demikian hanti muslimin na sababa ng panian ini pag-ibadat din kita lewat din bitu Tuhan yang tiningkanya kebekat din Allah subhanahu wa taala na po sa mamihan folks bas sab say naraw ero din bi men nga naro kasupatan din ero mihan pe bulan sang na sige din sumego ana ayat mihan Allah subhanahu wa taala mihan murah-murahan bang pain kita betin pinapati Allah subhanahu wa taala dalam katalew Allah subhanahu wa taala do pinagkasuwa kita buhay na balik tawad sa kiamat dalam katalew kita berbagabay sama naman penuti pagkandakan Allah subhanahu wa ta'ala haza wallahu alam wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah nabiyon ko niya pe oras TV me tengah oras